Салам достар. Бүгінгі видеода біз дуалға жидка бойтын тартылыш жолын көрсетеміз. Онысы біз менен видеоның аяғына чейин болуға, комментарий жазғанды ұмытпағыла. Онысы кеттік. Şuna koyup dayadıldıq. Anda tart getiririz. Körü yürüyen olsan arada. Жидка boyutun tartı olması şunday. Bu içine şunday komentar жазғанды ұмытпағыла, лайк басқыла, біздің каналға жазылуға, да қызықты видеолар алуда. Kalınlığı kaç milimetrede? 3 milimetrede olarak da 3 milimetre. Даже 5 milimetre çeyinin bakımı. Kança kalınlığı жақсы болып келген өш жылы болып келейші. Türkçe kaldı. Олар қатағаннан кейінше уылықты ашытып алады береді. Наружный ме? Şunda otartılады. Biz mынаны даярдалган тартылбай калдык да видеого. Буга мындай капта келет.
Примерно bir şuğa 2 çelektey suğa şoğup durup ele aralashtırasan kollarını hiç. Şu kolunu da hamur qilganda ol ezib ele. Tayyorlab qo'yili. Chelakka solib olib, tamam. Baş ağrı arkadaşım. Özünü kör, nelerden gel. Başından çok oturuyorsun. Telefondan gel atma. Kalır bulut kadar ya kaçayım.